Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Karibhoy Tourism and Environmental Development Forum hagani ka kinti klapintip bakan sepelong ke jingha kejat napaham berlum syakram pha Kyndeng ban penpakum ke Jaka Jngohkai Pyrthei ya Krem Lambit ke belatip kum ke Pnah Kyndeng ke benar Karibhoy district. Kini ke jingha kejat kan long ha ke shpotrik urampang arja pusau ke ban sedang napahimbir ha ke por kandai bejimen stamp bat ban sepenkut ha Pnah Kyndeng. Onsa kawek lama ya ke jingha kejat Menteri ke Tanak Jngohkai Pyrthei ba polling do ringkat ke jing sakilang jung MLA ke nongpo constituency ba Mirror Bonds im uciaban ke forum ba pelilat tiuso bat kiwe. Nakaliang juga Karibhoy Tourism and Environmental Development Forum ngin pelong ya ka trekking ha ka shputrik mantau punai ko mo nakani kisisa jan ke bansalong nangtay na po Ambirlum ngin le siapo Pnah Kyndeng ke badon ke Krem Lambit ke bengidang sudap kle hamen artsnem di mantau stem ngin pelong ya ka trekking but hakate kasi kindon ki program ru hakate ke Jaka hakaba nakaliang jong ka right nong lengdo kinong shot kinong tem kinong put kinai ya ke entertainment but ngi kwa ru ban kerpat epi baru khoi ki paitba kiba kwa ban le ban pej ke Krem kila banwan ngi nyeli trekking lang hakate ke sputrik ini ya kejet ke jingjingai ke long pembahasan kilometer nang ni napo Ambirlum ke lentir ke babha ban ngila ban pusuk sete ti kiba kwa ban le kinwan ban ye kendo yang lane ki member jangka forum hangne po office don po nongpo lani kila ban ulet banwan dang step hakate ka sputrik namar ngi hab ban register ki kerteng kanang mangila ban penbiang ya ka bam jo kinongwan nongle te hakate ka singi I minister badon borom iba poleng do bo pe ya ka tourism in one banlong chief guest haka por kan arbaji bat hak berengkat lang bat I MLA jong nongpo bolong lokal MLA kini don lang kum guest of honor te nakaliang Karibhoy Tourism and Environmental Development Forum ikot ngiwer ya pigi paiba nong song ki badon apo ka them Karibhoy be jungi ba pinwan banya karsan lem yangi banya slokti ban perlong ya kate ka Pnah Kyndeng ke badon ke Krem Lambit kun ke wei nai ki tourist spot ba ka Pyrthei kan tip ya ke jing don ke ba ka Mariang ka ai ya kan ke Jaka ba don ke Krem Lambit ke Pynkylla ba ki don ru ilum kiwa ke scenery ke Pynkylla te nakaliang jungi ikot ngiwer pi ha kate ke singi ba pinwan simentala